Amahoro n'amahirwe banywanyi b'Agaseke k'amakuru mumaze kumenyera ko mbere yo kugapfundura tubanza kureba amakuru yihutirwa ari mu Rwanda. Raporo ivuga ko ari ibanga yakozwe n'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'Abibumbye avuga ko u Rwanda rwayoboye kandi urugenzura inyeshyamba z'Aventura mu gihe zateraga imbere y'Uburasirazuba bwa Kongo zigenda zigira ijambo mu bya politiki n'izigera ku butaka bukungaye ku mabuye y'agaciro. Rero n'amakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko raporo byabonye igaragaza birambuye amahugurwa abahanga bavuga ko u Rwanda rwahaye abinjira mu gisirikare cy'Aventura n'ibikoresho bya gisirikare bavuga ko u Rwanda rwohereje cyane cyane system y'urwego rwo hejuru ishobora guhungabanya ibikoresho byo mu kirere kugira ngo inyeshyamba zihabwe umwitangirizwa ukomeye ku ngabo za Kongo ziba zisumbirijwe. Abadiplomate bavuga ko iyi raporo yashyirijwe ku ishinzwe hano kuri Kongo akanama k'umutekano k'umuryango w'Abibumbye mu ntangiriro za Gicurasi kandi igomba gutangazwa vuba. Aventura yigiye imbere mu Burasirazuba bwa Kongo ifata imijyi ibiri minini muri kaya karere irimo Goma na Bukavu n'Mutarama na Gashyantare. Leta ya Kongo, umuryango w'Abibumbye n'ibihugu by'Uburengerazuba bimwe na bimwe bavuga ko u Rwanda rwashyigikiye Aventura mu kuyohereza ingabo n'intwaro. U Rwanda ariko ku ruhande rwarwo kuva kera rwahakanye gufasha Aventura ruvuga ko ingabo zarwo zikora rukurindira ibitero by'ingabo za Kongo zifatanye n'inyeshyamba za FDLR umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Raporo yize impuguke z'umuryango w'Abibumbye ivuga ko inkunga y'u Rwanda kuri Aventura ngo itari imbere na mbere igamije guhangana n'iterabwoba riterwa na FDLR ahubwo ko Kigali yibanze ku kwigarura utundi turere. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'Abibumbye ndetse n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ntibahise basubiza icyifuzo cya Reuters cyo gutanga ibisobanuro kuri iyi raporo. Ibi bije mu gihe ubutegetsi bwa Amerika burimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo azazana miliyaridi y'amadolari y'ishoramari ry'Uburengerazuba mu karere gakungaye ku mabuye y'agaciro ya tantalum, zahabu, cobalt, umuringa, lithium n'andi mabuye y'agaciro. Kuwa gatanu ushize bwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga b'u Rwanda na Kongo bashyize umukoro ku masezerano y'amahoro i Washington bahura na Perezida Trump bahuriye ku bihano bikaze cyane ibyene ndetse n'ubundi bwoko biteganyijwe kuzarenga kuri ayo masezerano. Ku ruhande rwayo Qatar nayo irimo kugerageza kugera ku masezerano y'amahoro hagati y'intumwa za guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za Aventura. Raporo y'umuryango w'Abibumbye yavuze ko u Rwanda rwakiriye n'ubwo hatavuzwe igihe abayobozi b'ibiro ry'inyeshyamba zirimo Aventura mu kigo cy'imyitozo cya Gabiro ndetse bakanakoresha ibigo bya gisirikare bya Nacu na Gako mu guhugura abinjira mu gisirikare cya Aventura. Reka mabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko Donald Trump utegeka Amerika kwiriye igihembo cy'abaharanira amahoro ku isi cyitiriwe Nobel nyuma yo gufasha u Rwanda na Kongo Kinshasa gusinya amasezerano y'amahoro. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru cyo muri Amerika Breitbart News. Nduhungirehe yavuze ko umuntu waje gutuma ikibazo cy'umutekano muke cyari mu Burasirazuba bwa Kongo kibonerwa umuti akuri igihembo cya Nobel kuko akemuye ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 30. Iki kinyamakuru kimusubiramo Minisitiri Nduhungirehe agira ati amakimbirane mu Burasirazuba bwa Kongo niyo amaze imyaka myinshi ku mugabane amaze imyaka 30. Hari umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi maze igihe cyose uhungabanya igihugu cyacu. Rero umuntu wese yarimo na Trump ushobora gutuma aya makimbirane arangira akwiye Nobel Peace Prize. Ku itariki 27 Kamena umwaka nibwo Minisitiri Nduhungirehe na mugenzi wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner basinye amasezerano y'amahoro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo gusinya amasezerano bombi bakiriwe na Perezida Trump mu biro bye baganira n'itangazamakuru bishimira intambwe itewe. Nyuma y'ibyo biganiro Trump yatumye Perezida Paul Kagame na Kigali mu biganiro bigamije gusinya andi masezerano y'imikoranire mu bijyanye n'ubukungu. Minisitiri Nduhungirehe agaragaza ko amasezerano azabaje kuzuyeho basinyiye amahoro ariko binagaragaza umuhati wa Trump yo kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ati itariki ntiremezwa ariko duteganya ko muri ibyo biganiro aribwo amasezerano y'ubufatanye mu bukungu azasinywa. Ibizuzuza amasezerano y'amahoro twasinye twizera ko azaba ari indi ntambwe duteye mu kugarura amahoro mu karere ariko binerekana ubushake bwa Trump mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Muri 2024 nibwo Donald Trump yashyizwe ku rutonde guhatana igihembo cya Nobel Peace Prize nyuma yo kugira uruhare rukomeye mu gutuma Israel, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain bisinyana amasezerano yiswe Abraham Accord. Trump yaheruka gushyirwa kuri rutonde 2019 ndetse na 2020. Hanyuma ariko kandi Minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda Dr Jimmy Gasore yatangaje ko ibiciro bishya bya lisansi na mazutu byazamutse ugereranyije n'amezi abiri ashize bitewe n'uko hatangiye gushyirwa mu bikorwa ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yagena imisoro mishya irimo n'inyongeragaciro ku bikomoka kuri peteroli. Itariki ya mbere Nyakanga nibwo urwego ngenzuramikorere mu Rwanda RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli aho litiro imwe ya lisansi yongereho amafaranga 170 igera ku 1,803 ivuye ku 1,633 naho mazutu igera ku 1,757 ivuye ku 1,647. Ni ibiciro byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku itariki 2 Nyakanga saa 12 za mu gitondo. Uru rwego kandi rwatangaje ko kuri ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli habarimo n'umusoro ku nyongeragaciro TVA bivuguruwe. Ubwo ari kuri televiziyo y'igihugu Dr Jimmy Gasore Minisitiri Jimmy Gasore yagaragaje ko ibiciro bishya byazamutse bigendanye n'uko hatangiye gushyirwa mu bikorwa ibyemezo by'inama y'abaminisitiri no ku giciro cyabyo ku isoko kigenda kizamuka. Dr Gasore yasobanuye ko mu biciro by'ingendo n'ubwikorezi nta mpinduka nini zagombye kubaho. Mu by'ukuri nta mpinduka nini zagombye kuba ku biciro by'ubwikorezi. Hari ibiciro by'abakora transport muri publique tuba dufite ibyo twumvikanye bivuga ngo habaye impinduka zingana gutya niho dushobora guhindura ibiciro.
icyo gihe urwego rw'igihugu ruragenda rukareba, ariko turizera ko nta gikwiye guhinduka uyu munsi. Kubikorera naho taxi voiture, abamotari, wenda dufashe nk'urugero, urugendo rwa moto rw'amafaranga 500, ubundi essence yarwo ntiyakarengeje amafaranga 200 muri urwo rugendo, ikiguzi cya essence cyonyine. Iyo baze gutyo rero usanga 10% ryongereye kuri essence, ndavuga mu motari ntiyagombye kongera amafaranga arenze 20 ku rugendo rw'amafaranga 500. Ayo mafaranga 20 rero akenshi hari igihe bangombwa katirirwa nayashyiraho, kubera ko n'ibyo biceri kujya kubishaka usanga bivunanye kurusha kuyareka. Tukabona ko mu by'ukuri ikiyongereho cy'10% kuri essence kidakwiye kuzamura ibiciro by'ubwikorezi mu gihugu. Naho umunyamabanga wa Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoine Marie Kajangwe yavuze ko izamuka ryabaho ridakanganye ku bucuruzi muri rusange, bityo ko bidakwiye kugira ingaruka zikomeye ku masoko. Ingaruka mwaba mwiteze ko bishobora kugira cyane cyane nko kubijyanye n'ingendo zisanzwe z'abaturage, ahangaha bimeze gute? Murakoze cyane. Nk'uko nyakubahwa Minisitiri yarabivuze, inyongera ku biciro bya peteroli yazamutseho, ariko ntago ari izamuka rikabije cyangwa se ryagakwiye kuba rikanganye, cyane cyane ku biribwa cyangwa se ku bucuruzi muri rusange. Turebye ubucuruzi, ikigizwe cyane cyangwa se gishobora kuba affected n'ibi biciro n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa bitandukanye biva hirya no hino mu gihugu cyangwa se no mu bihugu duturanye. Ubundi ubwikorezi bugizwe na 22% y'ibicuruzwa cyangwa se y'igicuruzwa. Iyo 22% ntabwo ariyo nini. Iyo turebye ibigize igicuruzwa, ahanini ubona ko abarangura cyangwa se abadetaya ku masoko bombi bagize hafi 61% y'ikiguzi. Bivuze yuko transport, ubwikorezi ntabwo ari cyo kintu kigiye kongera cyane kuri bya biribwa cyangwa se bya bintu buri munyarwanda bakeneye gukoresha buri munsi. Mu ngero zifatika, nanze nk'urugero rw'umuceri ruva mu burengerazuba mu karere ka Rusizi. Ibi biciro bisha bivuzwe bigiye kongerwaho kuri essence, bishobora kongeraho nk'amafaranga 6 y'amanyarwanda mu bwikorezi hagati y'akarere ka Rusizi na Kigali. Nabwo wareba n'ibigori biva akenshi mu burasirazuba nko mu karere ka Nyagatare, ashobora kwiyongeraho nk'amafaranga 4 y'amanyarwanda ku bicuruzwa bya bisanzwe bikoreshwa. Naho ibirayi biva mu majyaruguru akenshi nabyo bishobora kwiyongeraho amafaranga 4 ku kiro. Bivuze yuko ntabwo ari amafaranga yagakwiye kuba yumvikana nk'aho agiye kongera cyane kuri bya biribwa bya buri munsi, ariko nk'uko byavuzwe hari amafaranga yandi nka leta nayo yigomye kugira ngo na ya impact cyangwa se bwa bukara bw'ibiciro kuzamuka bitaba bikaze cyane. Ariko hari n'ingamba zitandukanye na leta nayo yashize mu bikorwa, harimo kureba ko ibyo dufite mu bubiko bihagije kandi turabifite, ndetse no gukomeza gukurikirana ibihingwa bitandukanye uko birimo birasarurwa, reba ko tugiye mu mezi yo gusarura ibiribwa bitandukanye, ndetse na leta ikaba ifite nayo ibiribwa bitandukanye mu mibiko yayo mu gihugu hose. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe w'inyeshyamba ADF warekuye abantu 23 bari baragizwe imbohe n'uyu mutwe mu gace ka Mambasa mu ntara y'Ituri, nk'uko amakuru atangwa n'inzego z'umutekano muri kariya gace bivuga. Abarekuye barimo abagore n'abana bose baje bagaragara nk'abafite intege nkeya nyuma y'iminsi bari bamaze mu mashyamba bari mu maboko y'abo barwanyi ba ADF, umutwe urwanya ubutegetsi bwa leta ya Uganda ukorera mu mashyamba ya Kongo Kinshasa. Biravuga kandi ko abo baturage barekuye ku bushake bw'abo barwanyi ahazwi nka Iraq, agace gakunze kuberamo imirwano ndetse
ndetse n'ubugizi bwa nabi bukozwe n'umutwe w'iterabwoba ADF. Aka gace ka Iraq kandi ni ahantu hakunda kubera ibikorwa by'iterabwoba, aho abaturage basabirwa imitungo yabo, abandi bagahohoterwa bagafatwa bugwate. Ibi bibaye nyuma y'uko mu cyumweru gishize nanone abarwanyi ba ADF bagabye igitero muri kariya gace ka Iraq. Abarwanyi babiri b'umutwe wa Mayimayi bahasiga ubuzima, ibintu byinshi by'abaturage birasahurwa, abagera kuri 50 bagirwa imbohe. Ni imirwano yatumye abaturage biyemeza kwirwanaho ngo bacubye iki gitero cy'izo nyeshyamba, ariko ADF barusha imbaraga ibagirira nabi, bamwe irabica abandi basigariye intere. Abayobozi b'inzego z'ibanze muri Mombasa batangaje ko ADF ikomeje kugendagenda mu mashyamba y'ako gace yitwaje intwaro, kandi ko hakiri abandi baturage basaga 20 bafashwe bugwate bagifite muri ayo mashyamba. Abarekuwe batangaje ko ubuzima bw'abo baturage basigaye buri mu kaga gakomeye cyane, aho bamwe mukuru barwaye kandi barembye ahantu badashobora kubona ubuvuzi, ndetse ngo n'inkomere zihari ni nyinshi cyane. Abo baturage basabye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gukora ibishoboka byose abaturage bagize imbohe bakabohozwa, kandi umutwe bakaburandura burundu muri aya mashyamba ya Mombasa no kugarura ituze abaturage batuye muri ibyo bice. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe ibiro ry'imiryango itegamiye kuri leta ryasabye perezida William Ruto kugarura icyizere abaturage kwirukana minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu Kibuchumba Murikomene, umukuru wa polisi ndetse n'umukuru w'urwego rw'iperereza, kuko abaturage babatereye icyizere. Ibinyamakuru byanditswe perezida Ruto yibukije ko abagabo n'ababungirije barebereye abaturage bicwa mu myigaragambyo, bagasanga bagaragaje ubushobozi buke mu kurinda abaturage, bityo umuti nta wundi uretse kubika izakiri kare niba bashaka ko abaturage bazamugumaho. Urwego rw'umutekano rwa Kenya rumaze iminsi ruriho icyasha, ari n'igishingiye ko abaturage bigaragambyaga barashwe na polisi ku manywa y'ihangu, bamwe barapfa abandi barakomereka. Iyi miryango ikaba ibona ko kugarura icyizere nta kindi bisaba uretse kwirukana abo bita nyangabirama. Iyi miryango 19 yavuze ko byagaragaye ko bashinzwe umutekano ba Kenya badashoboye gucunga umutekano mu gihugu mu gihe abaturage bigaragambya. Abantu bandikiye perezida William Ruto mu gihe hasigaye iminsi barirwa ku ntoki igihugu kikibuka umunsi uzwi nka Sabasaba, bizihiza buri gihe tariki 7 z'ukwezi kwa karindwi, bibuka ubwo muri 90 abaturage biraga mu mihanda basaba ko haba amatora aciye umucyo n'ubwisanzure. Birakekwa ko kuri iyi tariki nabwo abaturage bazajya mu myigaragambyo bamagana icyo bita urugomo rukorwa na polisi muri Kenya. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umunyapolitike Tundu Lissu utavuga rumwe na leta yasabye ubushinjacyaha bwa Tanzania kureka gukinisha urukiko bakavanaho ikirego niba bwarabuze icyo bumurega, aho kwirirwa bushaka kwigiza inyuma urubanza mu byo yita gukinisha urukiko. Mu iburanisha ryo kuwa kabiri bwana Lissu niyumvikanye n'ubushinjacyaha bwasaba ko urubanza ruba rusubitswe amezi 3 bukabanza bugakora neza iperereza. Uregwa ari we Tundu Lissu yavuze ko ibyo barimo ari imikino idafite epfo na ruguru, asaba ko niba nta cyaha bamurega cyane ko nta n'icyo afite bakwiriye kuvanamo ikirego agataha. Uyu munyapolitiki wo ishyaka ridima ritavuga ubutegetsi buriho muri Tanzania ariko kugambana igihugu no guhumura abaturage ababuza kuzitabira amatora mu kwezi kwa 10. Ubushinjacyaha buvuga ko butarabona igihe gihagije cyo kumukoraho iperereza, ariko yavuze ko niba nta perezida bamukozeho bakabaye bataramutaye muri yombi, agasaba ko ikirego kiva agafungurwa. Tundu Lissu wiburanira muri uru rubanza aregwamo avuga ko afunze ku mpamvu za politiki kuko nta cyaha yakoze, ibyo yakoze ngo byari uburenganzira bwe nk'umuturage. Naho mu Burundi perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yanenze Burundi bagishakira ibisubizo by'ibibazo igihugu gifite mu mahanga, abamenyesha ko igihugu kigenga nta uzazana ubuzura imbere y'abarundi. Mu ijambo rya General Evariste Ndayishimiye ku munsi w'ubwigenge yavuze ko akibona mu Burundi bameze nk'ababanga mwabo, ariko ashimangira ko nta kibazo atwara igihugu kigenga, ati muvi buzi mu mujyi buntu. Perezida w'u Burundi yavuze ko muri 1962 ubwo igihugu cyarwanaga no kubona ubwigenge hari abarundi batabishakaga, cyane cyane mu ishyaka PDC, ngo bashaka ko buri gihe bakomeza gutwara iki gihugu. Perezida Ndayishimiye adaciye ku ruhande yanenze abarundi banenze imigendekere y'amatora y'abadepite n'abayobozi b'amakomine, banikiriwe n'ubumwe bwa Afurika ngo batesha agaciro. Abanyapolitiki b'abarundi ba mu Bubiligi batangaje ko bagiye kurwanya ubutegetsi bw'u Burundi bakoresheje intwaro mu kwamagana imigendekere y'amatora y'abadepite n'inzego z'ibanze yabaye mu ntangiriro za Kamena. Abiyemeje kurwanya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye harimo ishyaka CFOR Arusha riharanira ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha, harimo kandi CN Ngeri ya Rubanda na MAP Burundi Buhire. Frederic Bamvuga inyumvira wabaye vice perezida w'u Burundi kuva 1998 kugeza 2001 akabona perezida CFOR Arusha, avuga ko impamvu y'ano bagenzi bemeje gufata intwaro ari uko babonye igihugu cyabo kiri kujya mu manga. Abo bose ariko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahoje n'ibaroni cyangwa se ubumwe bwa Afurika buzabatora. Uyu mukuru w'igihugu kandi yahembye abasirikare 3 mu Burundi bwari bwohereje kurwana muri Kongo Kinshasa. Abo basirikare bahembye barwerwa mu Burundi bwari bwohereje mu kurwana ku bandi rwa leta ya Kongo mu ntambara ihanganye mu mutwe M23. Ndayishimiye yavuze ko abasirikare barwanije umwanzi w'u Burundi bagatuma atinjira muri iki gihugu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Uganda, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banatwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umujyanama wa perezida Museveni mu bikorwa bya gisirikare byariye Jeanne Muhuzikane ubwo yategetse ko abasirikare mu icami ry'ubwubatsi cyangwa se engineering brigade barimo ufite peti rya Jeanne bafungwa. Aba barimo brigadier General Cyrus Besigye Bekunda wari ukuriye iryo shami ndetse n'abandi bari ku rwego rwa ofisiye, bose bacinzwe uruso no kunyereza umutungo wa UPDF. Umutumwa bwa Jeanne Muhuzikane ku rubuga rwa X yavuze ko we ubwo yategetse ifungwa rya brigadier General Besigye ndetse
ndetse n'abandi baofisiye. Amakuru mu bitangazamakuru byo muri Uganda yavuze ko muri brigade y'ubwubatsi havugwamo ikoreshwa ry'umutungo nabi ndetse no gutanga amasoko mu buryo budaciye mu mucyo. Mu cyumweru cyashize nabwo abasirikare bakuru babiri bafite amapeti yo ku rwego rwa koloneli bafunzwe hashingiwe ku itegeko rya Jenerali Muhoozi Kainerugaba. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Koloneli Peter Yimbisi uyobora ishami ry'igisirikare rishinzwe kurwanya iterabwoba na Lieutenant Koloneli Fremu Byaruhanga uyobora ishami rishinzwe ibikorwa byihariye batewe muri yombi bakekwaho ko amashami bayobora ashobora kuba aracengewe n'umutwe w'iterabwoba ADF ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Muri Werurwe rw'umwaka ushize ubwo Jenerali Muhoozi yatangiraga inshingano zo kuyobora ingabo za Uganda yavuze ko ashoje intambara kuri ruswa yamunze icyo gisirikare. Uyu mugaba mukuru w'ingabo avuga ko kugira ngo umusirikare ahabwe ibikoresho byiza, imyenda myiza, amasomo meza n'ubuzima bwiza byose byagerwaho uko ruswa no gukoresha umutungo nayo birwanyijwe ubu ngo harabihagurukiye. Hanze mabwire ko ibiro bya Perezida wa Amerika White House byavuze ko igihugu cyahagaritse guha Ukraine intwaro zimwe na zimwe mu gihe intambara y'Uburusiya muri Ukraine yakajije umurego. Ku wa kabiri umuvugizi w'ibiro bya Perezida wa Amerika White House Anakari yavuze ko iyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gushyira imbere inyungu za Amerika nyuma y'isuzuma ryakozwe na Minisiteri y'Ingabo ku bufasha bwa gisirikare bwa Amerika ku bindi bihugu. Amerika isanzwe yarahaye Ukraine imfashanyo ya gisirikare ifite agaciro ka miliyoni zibarirwa muri za $100 z'amadolari kuva Uburusiya bugaba ibitero giseseye kuri Ukraine muri Gashyantare 2022 bituma bamwe mu butegetsi bwa Trump bavuga ko bangayikishijwe no kuba ububiko bw'intwaro bwa Amerika busigayemo nkeya cyane. Leta ya Ukraine ntacyo yari yatangaza ku mugaragaro kuri iki cyemezo cya Amerika. Abategetsi bo muri Amerika ntibahise bavuga ubwoko bw'intwaro burimo guhagarikwa. Byumvikana ko intwaro z'ubwirinzi bwo mu kirere n'intwaro zidahusha ziri mu ziri guhagarikwa nk'uko biri gutangaza n'amakuru by'Abongereza Reuters. Elbridge Colby, Minisitiri w'Ingabo wungirije wa Amerika ushinzwe igenamigambi, yavuze ko Minisiteri y'Ingabo ikomeje guha Perezida amahitamo asobanutse cyane yo gukomeza guha Ukraine imfashanyo ya gisirikare. Colby yongeyeho ko ari nako Minisiteri y'Ingabo ikomeje gusuzuma byimbitse no kujyanisha uburyo bwabo bwo kugera kuri iyi ntego. Ari nako ibungabunga kuba ingabo za Amerika zihora ziteguye kubyihutirwa by'ubutegetsi mu bya gisirikare. Uyu mutegetsi wo muri Amerika yavuze ko icyemezo cyashingiwe ku guhangayika guteye n'igabanuka cyane ry'ububiko bw'intwaro bwa Amerika nk'uko byatangajwe n'itangazamakuru CBS. Kerry wa muvugizi wa White House yakomoje ku bitero bya Amerika byo mu kwezi gushize ku bigo bitatu bya nuclear bya Iran. Yongeraho ati imbaraga z'ingabo za Leta z'Ubumwe za Amerika ziracyari ntashidikanywaho ibyo wabibaza Iran. Iki cyemezo gifashwe mu yuko gato mu cyumweru gize President Donald Trump ahuye na mugenzi wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu nama y'umuryango wo gutabara no Burayi na Amerika OTAN yabereye mu gihugu cy'Ubuholandi. Icyo Trump yavuze ati abategetsi ba Amerika tugiye kureba niba dushobora kugira zimwe tubaha ubwo arabajwe na BBC kuguha Ukraine ubwirinzi bwo mu kirere bw'inyongera bwa Patriot burwanya ibisasu bya misile. Akomoza ku kiganiro yagiranye na Zelensky, Trump yaravuze ati rimwe na rimwe twagira ibihe bibi cyane ariko nta kindi gihe yanyitweho neza cyane kurusha ubu. Bombi bagiranye ubushyamirane bukomeye mu cyumba cyitwa Oval Office cyo muri White House mu mpera za Gashyantare umwaka. Nyuma ya Trump yavuze ko aba yahagaritse imfashanyo ya gisirikare kuri Ukraine, ubutegetsi bwo yasimbuye Biden bwari bwaragennye yo guha Ukraine guhanahana amakuru ubutasi nako ko warahagaritswe. Nyuma ibyo byombi byongeye gusubukurwa mu mpera ya Mata uyu mwaka. Amerika na Ukraine byakize umukono ku masezerano yo gutuma Amerika ishobora kugira ku mabuye y'agaciro ya Ukraine nk'ingurane y'ubufasha bwa gisirikare kuri iki gihugu. Mu yandi makuru ku wa kabiri Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuganye kuri telefone na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bwa mbere mu gihe kirenga imyaka 2 n'amezi 6 cyari gishize. Ibiro bya Macron byavuze ko bavuganye kuri telefone mu gihe cy'amasaha arenga 2. Byongereho ko Perezida Macron yashishikarije ko haba agahenge muri Ukraine. Putin yashubije yegeka intambara ku burengerazuba bw'isi. Itangazo ryasohowe n'ibiro bya Perezida w'Uburusiya bivuga ko Putin yibukije Macron ko by'uburengerazuba bw'isi bimaze imyaka myinshi byirengagiza inyungu z'umutekano w'Uburusiya ndetse ko byashinzwe ibirindiro bikomeye muri Ukraine no kurwanya Uburusiya. Ihagarikwa ry'imfashanyo ya gisirikare ya Amerika ribaye mu gihe Uburusiya bwakajije umurego mu ntambara yabwo muri Ukraine. Mu mpera z'icyumweru gishize Uburusiya bwagabye kimwe mu bitero binini cyane byo mu kirere kuri Ukraine kibaho kuva intambara itangiye. Muri icyo gitero bwakoresheje amoko arenga 500 y'intwaro arimo n'indege nto z'intambara zijya mu piloti cyangwa se drones, ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa ballistique na misile mu bwoko bwa cruise. Ku wa kabiri abantu 3 biciwe mu gitero Ukraine yagabye ku ruganda rw'Uburusiya mu mujyi wa Izhevsk mu ntera y'ibirometero birenga 1000 uvuye ku mupaka wabwo na Ukraine. Kuri ubu Uburusiya bugenzura hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine harimo n'umwigimbakirwa wa Crimea bwiyometseho 2014. Naho Perezida wa Amerika kandi yatangaje ko ubutegetsi bwe buzareba niba bwakwirukana umuherwe Elon Musk ufite ibigo bikomeye birimo Tesla, SpaceX ndetse na X nyuma y'aho bagiranye amakimbirane. Musk amaze iminsi arenga umushinga w'ingengo y'imari ugabanya amafaranga ashyirwa muri gahunda yo gufasha abakene kwivuza cyangwa se Medicaid no kongera inguzanyo Amerika ihabwa. Uyu mukuru w'igihugu yashubije ko Musk ari umushoramari Amerika yafashije cyane kurusha abandi, asobanura ko yadahabwa ubufasha yari gukena agasubira akomoka muri Afurika y'Epfo. Mu butumwa Trump yacije ku rubuga rwa Truth Social yavuze ati rero ashobora kubabona nkunganire kurusha ibindi biremwa muntu byose ku isi kure, kandi yatabona nkunganire yashoboraga gufunga iduka agataha muri Afurika y'Epfo. Mu kiganiro n'itangazamakuru ku wa kabiri Trump yabajijwe niba ashobora kwirukana Musk muri Amerika asubiza agira ati tuzabirebaho. Musk yateguje ko umushinga niwemezwa bidasubirwaho azashinga ishyaka ritavuga n'ubutegetsi bwa Trump kuko ngo ry'abarepublikani ntacyo rifasha abaturage. Nkiri muri Amerika ariko kandi Perezida Donald Trump yasinye iteka
teka rigamije gukuraho ibihano by'ubukungu byari bimaze imyaka myinshi byarashyiriweho Syria byitezwe ko rikurwaho rizafungura inzira y'ishoramari nyuma y'amezi arenga 6 Perezida Bashar al-Assad aheretswe ku butegetsi. Iri teka rigamije kohereza ibikorwa by'ingenzi bifasha iterambere rya Syria, imikorere y'ubuyobozi bushya ndetse no kongera kubaka umubano w'abaturage n'igihugu cyabo. Guverinoma ya Syria yari yarashyizweho ibihano bikomeye na Amerika birimo n'ibyagiye bishyirwa mbere y'intambara yatangiye 2011 byakomeje gusenya ubukungu bwa Syria. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Syria Assad Hassan al-Shaibani yatangaje ku rwego rw'isi ko ashimira icyemezo cya Trump, yavuze ko kizafungura inzira yo kongera kubaka igihugu no kugiteza imbere. Yongera ko iki cyemezo kizafasha mu kongera kubaka igihugu no gufungura amarembo ya Syria ku ruhando mpuzamahanga. Trump yasezeranije ko Amerika izashyigikira Syria nyuma y'intambara yaciye ibintu muri icyo gihugu. Reka nsoze mabwira ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko Israel yemeye ibisabwa bikenewe kugira ngo yemere iminsi 30 yo guhagarika imirwano muri Gaza. Mu butumwa yanditse ku rubuga rwa Truth Social, Trump yanditse ati abanyakatari n'abanyamisiri bakoze cyane kugira ngo bafashe kuzana amahoro, bazatanga icyifuzo cya nyuma. Ndizera ko Hamas zemerera amasezerano. Igihugu cya Israel ntabwo kiremeza niba koko cyemeye ibisabwa kugira ngo amasezerano abeho, kandi nta bisobanuro byatanzwe na Hamas. Iri tangazo rya Trump rije imbere y'inama na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu iteganyijwe mu cyumweru gitaha. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko azavuga akomeje. Ku wa kabiri Perezida wa Amerika yavuze kandi ko yizera ko Benjamin Netanyahu ashaka guhagarika imirwano muri Gaza. Israel yatangije igitero cya gisirikare muri Gaza nyuma yo kugabwaho igitero na Hamas mu majyepfo y'igihugu mu itariki 7 z'Ukwakira kwa 2023 kikica abantu bagera ku 200. Minisiteri y'ubuzima muri Palestine yowe na Hamas ivuga ko kuva icyo gitero muri Gaza hamaze kwicwa nibura abantu barenga 56